yang kunjung tempat wisata menyoka Sabah. Hai bungon dusun dari awal pun kana lamda ada. Sabah ngencukur hai intan payung penuh lam jantung. Si umum masa akan lekang walau baderun bakat bergulung cita biasa. Alhamdulillah lun puja Rabbun pasan adolun kali lun baca cinyan harapan dari Bang Beutong lun laki langsung niba ayanda. Yang ulun harap bada payung sayang kasih lun beli metuka beli naragu kecut Bang Beutong laut lun arang demi Maria. Ikrung-krung isip ile mesin tong hanya krung daun leda urewa mula berdua jino abang tren lun marip langsung dengan ayahanda. Anak kedidi di pamususun di pau Beutong pasinggah mata telake doa ideh barabo nuke Bang Beutong bagi percaya. Telake doa ideh barabo nuke Bang Beutong bagi percaya. Dengan bismillah langkah lun ayun jino ulun tren mula berdua. Nebri ya Allah beglalang kalun kemeng ulun cum jaro ayanda. Nebri ya Allah beglalang kalun kemeng ulun cum jaro ayanda. Lun pegat tape lun bungko lamun lun calon susun pasalam tima rap dip dip wate wahai judolun hati Bang Beutong sabelam Sabah rap dip dip wate wahai judolun hati Bang Beutong sabelam Sabah. Ada medup-dup hati ngon jantung Ketap ulun tren kenan lun tega Nebi bersiju hati ayah lun Neterimang lun ngan lapang dada Nebi bersiju hati ayah lun Neterimang lun ngan lapang dada Lun laki bagata payung nyonaku relon dalam usaha hana lun surut walau lam jurung jantung hati lun hanle metuka hana lun surut walau lam jurung jantung hati lun hanle metuka. Kan pura-pura rasa hati lun
Anak adik lun takut lun rasa, tapi lun jaga haba yang sirong. Sayang tat payung ayah ngan poma, tapi lun jaga haba yang sirong. Sayang tat payung ayah ngan poma.